abavuga ubutumwa benshi baririmise bihaye akarimbi. Hari abantu batobakije kuvuga ubutumwa, ndetse hari nawe utumira akakubwira akubaza icumba uzomurazamwo uko kimeze, imodoka zogenderamwo, abantu mufite uko bangana n'amafaranga uzomuheza amaze kubwiriza. Twe byatubaye twize gutumira umuvuga ubutumwa igihe kimwe, aratubwira ngo tubaye tumusigiye amafaranga bazosigira umugore ngo iminsi 3 azamara aho ngaho, asigera se iminsi 3. Ati cya kabiri umpa amatike azonzana aho ngaho, ati ibindi bisigaye tuzavugana. Urumva ko sinazo ko abantu bafite intege ivuga butumwa. Yego kuraza umuntu neza ni byiza, imodoka nziza ni byiza mu gihe bihari, ariko mu gihe bidahari. Paulo niyo narimbivuga hanga yari afite ideni n'abadebagura. Bibiliya yavuze hano ngo abagiriki n'abanyamahanga, abadebagura n'abanyabwenge ngo we nibipfu, ingeri zose yari afite ideni. Rero tukavuga ngo twende tukoje kuvuga ubutumwa mu zaro, ahantu hataragira umuriro, hataragera amazi, hataragera imihanda. Umunsi umwe nateze umumotari mfite amafaranga make, ni nari nsigaye mu fuka, ndavuga ati yongeza hepfo mu rugo, wongeza ko n'amafaranga. Ahita yemera, tiyambwiye ngo basongeraho nk'ijana cyangwa 200 kuko bazabikora. Yemera vuba. Mu mutima ndagati umumotari n'umwana mwiza kweri, kuntu yamye yemera we bitamugoye. Ngo tugere mu rugo, ahita ambwira ngo muzi impamvu ntigeze kubwira ngo wongere ifaranga tawe ntazunze. Ati hari umunsi ndagutwaye ugenda umbwira ubutumwa bwiza. Urumva ko ujye uvuga ngo nta mwanya mfite urawufite. None so aho ugeze hose none se ndi kuri moto mbaburije kumubwira ubutumwa bwiza, buke yantwara ku ifaranga nkeye. Kandi je sinaza mwibuka n'ubu kindabuvuga. Ikindi gihe nigeze kuba ndi mu rugendo ngeze ahantu ku mupaka kujya uburangize kuvizisha, polisi gashaka kureba nyine igikapo cyawe ibintu birimo. No nari mfite akantu bita ngo ni Evangel Kibe, nakadufasha mu ivuga butumwa. Ndagafashe ngakuyemo kari hejuru, nagashize hejuru. Ngomare arasatse arangije ngasubijeho. Arambwira ati sako kantu ko bimeze bite? Bitamusobanura kuko karagakoresha kivuga butumwa. Bitamubwiriza nkoresha Evangel Kibe. Arambwira ngo ngo none ngo bivuze ngo naje ngo ndi mu mwijima. Hato yese we nari mvuze chef. Warumbajije nayo kunsobanura. Hari yavuze gato ngo akizwe nuko nta mwanya nari mfite, nari bizi umutwe nakereje bwije mbora uko ngira. Ariko kera nari mubwirije wa muntu ngo nta mwanya mfite, nari mbwirije ku mupaka mu polisi. Nikinyemeza ko uwo mu polisi ijambo ryamukoze usize ko yaje gukizwa nta makuru yiwe. Nigeze gusa kandi garuka nshaka kuri uwo mupaka kandi kindi gihe. Mpagere undi mu polisi none agiye kumusaka. Wa undi ahita amubwira ngo ngo numuvuga butumwa ngo rafise akantu ngaho. Wa undi ugiye kumusaka aramwe ngo urumuvuga butumwa ate ngo kantu kare ngo kanyeke, ndagate sinakazanye nono. Ngo vuga butumwa ati yego, ugiye mwivuga butumwa ati cyane. Tiyabagisatse igikapo cyanje. Yanga ati igendere rengana agenda. Mbambonye inzira yo gushuka. Mungu ni wazumbwira ngo sozagenda nta byangombwa bazomufunga. Azoyegane bazomufunga, ariko shaka kuri muri bisi ko umuntu kari indirimbo z'imiziki, ariko muri ibyo mu ikanisa agatinya kuri indirimbo y'Imana muri bisi. Cyakindi cyarantangaje. Hagira isonzo kuririmba Bibiri kagenda wayihishe ngo batamenye kuri umukizwa. Muri Korowani hari ijambo Muhammad yavuze ngo ahonja sinza makuru, sinza amaherezo, simpazi pi ngo nabankurikiye ngo sinza amaherezo yabo. Ibaza rero abantu bagenda batazi babaje ko kwinjira muri bisi utazigiye. Abo bayisilamu bari muri bisi batazi bagiye. Tubaye ikaze inshuti za King Pass TV aho muherereye hose, nizere ko mugoye neza, aho bitameze neza reka tubifurize kugubwa neza. Nkuko bisanzwe hari ibintu bibiri ukora ukagenda usaza utaricuza. Icya mbere ni ukwakira Kristo mwami n'umukiza, icya kabiri ni ugukanda subscribe kuri King Pass TV. Hanyuma twakiriye umutumirwa wacu, muramubona umukozi w'Imana. Reka atwibwire hanyuma twinje mu kiganiro.
Murakoze cyane bwana King Pasi, hanyuma amazina nitwa Apollinaire Buntu. Imana y'umugisha. Urakoze cyane, abantu benshi bakuze mu ivugabutumwa ndetse tugusanze mu ivugabutumwa hano. Ahantu ni hehe mwaje mu ivugabutumwa rimeze gute? Ahantu turi ni Ngozi centre, twaje mu giterane cyo kuramya Imana no guhimbaza. Ego. Ni bande mwazanye? Nabonye mufite timu nini, mwazanye n'abandi? Twazanye na timu nini cyane, irimo kategori zose, nta yasigaye kabisa. Kwereye ku baririmbyi, twazanye n'abaririmbyi bakomeye cyane twavanye i Bujumbura, barimo Jeannette turamuzi cyane, hari indirimbo zarimba ngo na Bieria azayirimba neza cyane kanezerwa. Je nanamumenye bwa mbere. Hakaba n'indi yatumye nkunda cyane ya Vestine ngo imbaraga z'Imana zatumye tuvoma ku mariba y'amashimwe. Naza mubwira nijoro ati yo ndirimbo naje kuyihabwa kubera nari ntarayitegera neza. Turamushimiye no ku mugoroba yarayataramisha abera, no mu kandi kanya indi mirimo itangaje iraza gukoreka. Hariho uwitwa Peter Gakunze Evangeliste kuva i Bujumbura mu ikasa rya Girugare, nawe hari indirimbo yaririmbye ngo tunkure umwuka wawe. Indirimbo nayo ifite amavuta n'ubu nyine iracaregeza, nyitegera nkayisubiza ngo nk'inshuro ndazi. Turamushimiye nawe, bari badutaramishije. Turi kumwe n'uwitwa Freddy irindi giye simpangibuka naho muri Gerizo Seberi ni uyoboye kabisa iri i Bujumbura. Hariho uwitwa Celestin, iwe sanzwe yarabana hangaha, naho no muririmbyi mwiza. Hari uwitwa Olivier, bambwiye ko nabambabazi bari inyuma babaza, nawe yararimbye ngo akarimbo kavuga ngo usibanganya amateka mabi, karamenyekanye muri Afrika yose kugeza muri Amerika kagezeyo. Abantu bari mu gusibanganya amateka mabi kandi kabisa bikomeye. Turi kumwe n'umugwi w'abayumbe uyobowe na ba Pasteur Evangeliste Ntungane, hariho Pasteur Evangeliste Kofi, hariho n'abayumbe nka ba Boneri. Bambwiye ko hariho n'aba Evangeliste Bidagara bari inyuma. Hariho n'aba DJ nka ba Claude, hariho na Moses umucuranzi nawe ngo ari inyuma araje, ntarahuruka ariko nawe araje ku giterane kiyatangira mu kanya. Hariho n'abakameramani twabonye Nkunda akorera kuri channel ya T-Brave, ngira ngo sinzi ko agiriye wenyine, arafite iyo ariko Nkunda Films inzi ya T-Brave. Hanyuma hariho na Ide yarambeshe ngo tuzokora ikiganiro, sinzi cyo cyaheke agitangira cyane. Nawe ninka Rabagirana TV ninka nawe afite amigari y'abakecuru, niyumvishe Bonera avuga. Nawe no mukecuru nawe muri kategori. Hakaba na cameraman King Pasi, nawe karakora ibikorwa bikomeye cyane. Nkunze kubona nawe yabaye nk'umumissionnaire neza, yaba muvuga butumwa kuri channel yibaza aje mu zaro akazana ibintu bikomeye. Imana imumugisha, ni nawe tuba dukorana ikiganiro. Dufite n'undi mugwi w'aba mama, natekereje ko ari ya timu bazavuga ngo abagore bakazafasha Yesu na Paulo, ndagira ngo yarabafite. Bayobowe na mama Irior yitwa Josine ni Josine agiye, ariko tumuzi kugira mama Irior. No mudamu Imana ihagurukije mu gihe cya none bikomeye, karakora ibikorwa byinshi kandi byiza bishimishije. Imana izamuheze kuramba, azageze nk'imyaka 200, kuko ibikorwa akora sizo gushira vuba. Abarikiwe sana. Ni nkabo niyo timu dufite, navuga ngo ingeri zose zirahari. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Ndumva abayumbe n'abaririmbyi bose bo mu gisagara bari hano. Ngozi yahawe umugisha cyane kwakira abantu nk'abo ngabo. Hanyuma Apollinaire, abantu benshi barakuzi ariko bakakumenya nk'inshuti ya Paulo cyane. Paulo mufaniki. Paulo wamumenye gute, wamukunze gute kwanza? Paulo ndamukunda kubera yuko yafashe abanyamahanga. Ubundi Yesu yari afite abigisha 12, kandi Paulo ntiyararimo. Paulo yaje gukizwa nyuma, Yesu yarapfuye, yaranagiye no mu ijuru. Ndetse Bibiliya zitubwira zakoze n'intumwa ko yazaga yica abigishwa ba Yesu kuko yumva ko bari mu buyobe. Yarize ibintu by'idini ariko yataramenya Yesu.
Yesu aramwiyereka wenyine, amaze kumwiyereka arakizwa. Amaze gukizwa, abo muvugabutumwa abo tuzatwita ubunyengo ba international, abo mu apotre international. Ariko cyane impamvu mukunda nuko ariyo muntu washize imbaraga cyane mu kubwira ubutumwa abanyamahanga. Ubundi abanyisirayeli bari barafashe Imana bayigira yabo, bayikomeraho. No kuvuga ngo iyo hataba Paulo birashoboka ubutumwa bwiza tuba butaratugezeho. Ndibuka abigishwa ba Yesu, Petero yigeze kuja mu banyamahanga akababwiriza. Yabona bene baba abayuda, akabanena akagagusangira nabo. Ndetse muri muzabo n'intumwa zavuga ko bigeze gutongana rimwe. Paulo aramubwira ati siwe, uzugenda ukasangira nabo aho tutari twaza ukabanena gute? Paulo rero arahaguruka abo muvuga butumwa w'amahanga, w'abanyamahanga. Niyo mpamvu mukunda kuko yageze nini wacu naho ubwo butumwa turabubona kubera imbaraga Paulo yashoye kugira ngo tubashe kugerwaho n'ubutumwa. Rero n'ubundi nubwo yapfuye ariko hari amadeni yari atarishura mwe namwe. Ayo madeni turaza kuyageraho. Ibintu ntibyoroshe. Mufatira kwanza mukande pose ku madeni. Hanyuma mu bantu wenda ba pasteur cyangwa se bavuga butumwa bene wacu ni bandi bazagufasha apatire ya Paulo? Abaza bamfasha ni benshi cyane, wenda sinavuga ngo mbarangize, ariko reka mvuge uwanyinspiye cyane ngo nkunda ivuga butumwa ni Apostle Dr. Paul Gitwaza. Niyo muvuga butumwa wa mbere natangiye gutegera, niyo muntu nakunze, niyo muntu watumye nkunda n'ivyivuga butumwa cyane, kubera yuko hari inyigisho yigeze kwigisha igihe kimwe nzikoreraho zihindura ubuzima bwanje kugeza none. N'ubu nyine mu bantu nategera ba mbere ni Apostle Dr. Paul Gitwaza. N'abandi bose zambategera harimo ba Apostle Christophe n'umushumba wanje, hariho baruhimbza Aroni, hariho bakanyeshamba, hariho ba Pastor Masomo ngari Revera sinibuka neza, n'abandi benshi bagatako, Pastor Gatako, Pastor Kibubuta, ba Pastor Denis, ba Pastor Bishop Mathias, n'abandi benshi. Ariko cyane umuntu wanyinspiye, umuntu nakurikiranye n'ubu nza nkurikirana kurusha abandi, wenda ama views yanje yo ntaza mukika, ni Apostle Gitwaza. Afishe ziwa hari nza nzikurikirana. Rimwe nigeze gukurikirana inyigisho yigisha amasaha 10 z'iminsi 3. Amasaha 10 ndayakurikirana yose ndayarangiza. Yari icyo gihe Columbus ngira ngo mu giterane cy'abayumbi yakwigisha juro gupfumura, ndayitegera kugeza nyirangije. Rero suko yitwa Paul, ahubwo nari mvuze ko inyigisho ziyo nigeze kuzikoreraho zihindura ubuzima, n'ubu nyine nza pratique izo yigishije. Rero ni kuwo cyane n'abandi bose n'ababaza bose zambategera, ariko cyane no muntu natangiriyeho n'ubu ngunda cyamutegera ndacyari umuforo. Ndiko mu disciple wiwe muri make, nubwo wese dushata nawe ariko ndo mu disciple yo mwibanga. Abandi Yesu bakurikiye Yesu mwibanga, yani kuko urakoze cyane. Umuntu akumvishije abona ko ibintu by'Imana byinjiyemo neza cyane, uradorongera wese. Wabyinjiyemo ryari, utarabyinjiramo ari umuntu umeze gute? Yewe nabyinjiye ngo kera, natekereza ko nta gihe nakoreye cyane hanze. Navukiye mu kubabyeyi b'abakristo, namantagiye kuva muri Sunday school. Baba makuru yo hanze hafi ya yose nzi make cyane, kuko nakuriye mu ikanisa. Mbaye zo hanze no kubwira bike, ariko mbaye zo mu ikanisa ko cha kujya Paulo yabwirije ijoro ryose kugeza ubwo tukahanuka, nanje nikako no bigira novuga yidagahanuka kwa manuka agiraga n'ibitotsi byinshide. Tujya gutarama niyo akazuryama mbere kandi ari kuri piano akaducika. Rero naje amakuru yo hanze no kuri ni si cyane, nakuriye mu ikanisa. Nubwo navayo rimwe na rimwe nigeze kuvayo ndabanza muri sport, nja kwiga judo na karate, ariko nabitaye inzira nabyo nasangaruka mu ikanisa.
ya rero novuga ko nkabyo nakuriyemo, ariko naje gukizwa nyuma haciye igihe kinini, kuko njya mivuga nigeze gushaka kubatizwa ndi umwana niga mu wa kabiri ya primaire, baranyangira. Ariko nje mbaho nashaka kubatizwa, nashaka kuva mu ikorari y'abana bato nja mu y'abakuru. Twagiye korari zibiri, ntoya n'inkuru. None bajya bato ko nari muremure nkabasumba uburebure, kagira nk'isoni zo guhagarara nabo. Ngashaka gusa ngo bambatse ngo bankore mu ikorari y'abana bato bashire mu y'abakuru, baranyangira. Nawe ngo sinzobatizwa, nama mbivamo. Nza kubatizwa nyuma naho novuga ko ari umwuka wera wangendereye, kuko numva ijwi rimbwira ngo utaravuka bwa kabiri tuzobona ubwami bw'ijuru. Icyo gihe naracurangaga mu ikanisa, nari umuririmbyi, narasenga, karabwiza mu gitaramo. Ariko nza gufata icyo gihe ndabatizwa n'amakuru y'Imana full time kugeza iyi saha. Yego ni kuko Imana ibamugisha. Urakoze cyane. Ati nakoraga imirimo yose yo mu ishengero, ngacuranga, nkaririmba, nkabwiriza, ariko ntaravuka bwa kabiri. Kandi ndizera ko dufite abantu bameze gutyo. Ese niki wababwira abantu bameze gutyo, ko wumvise ijambo rivuga ati ntuzabona ubwami bw'Imana utarakira wenda agakiza? Ningo ko navuga, kuko ari abantu benshi bazi ngo kwakira Kristo no kuvukira mu ikanisa gusa, nyine ukakurira mu ikanisa, ariko utaragera igihe cyo kwatura ukabatizwa. Ndizera ko nizo processes wenda zo kwakira agakiza. Abo bantu wabakangurira gute kugira ngo babashe kuja mu murongo muzima? Muzukuri icyo kiragoye nako nabyita, kuko gukizwa tubishozwa na mwuka wera. Nta kintu nakoze nabo ntacyo bakora. Ndibuka ko hari kanisa rimwe nigeze kuba ncuranga ngo ntarabatizwa, noneho ngaherekeza abandi kubatizwa, ariko nkumva nta bindi mwenjewe. Ndetse ndibuka hari nimba barimbaga ngo Yesu ni wimbo na raha yangu. Hari agateka kaza kavuga ngo nimebatizwa ukatika maji, sinzi ibintu zuko nguko. Twakageraho je mutemuka ngate nubwo haririmba ariko turabatizwa. So nyine nkumva nyine kancira urubanza, ariko nkumva umwuka yo kubatizwa ni hafi ya ntaho. Mu ikanisa abantu yego barahari, kandi sinovuga ngo babwira iki, ahubwo bakeneye Yesu Kristo, kumenya by'ukuri. Kuko no kubatizwa hari abantu babatijwe ariko batarakizwa. Nkuko naje nari mbishaka icyo gihe, uwo mbwiye ngo nagiye kubatizwa iki, ariko nagiye kubatizwa nzico nkoze. Rero abo ngaho nta kindi twobafasha uretse kubaganiza Imana cyane byimbitse no gusenga Imana. Kuko umukristo umupagani mu ikanisa aragoye kuruta umupagani wo hanze. Abazi by'Imana babimenyereye, kuko rero umubwiye ko ari umunyazaha cyangwa atarakizwa bizogorana. Ari igihe aba yizeye ko yakijijwe. Yego niko nari mvuze. Rero aho ngaho Bibiliya zitubwira ko umwuka wera azemeza abantu ibyaha byabo. Umwuka wera atarakugenda ngo akwemeze, biragoye ngo umwemeze. Ntacyo ukoresha nka King Pasi, ntacyo ukoresha nk'umuvuga butumwa. Twecyo dukora gusa no kubwiriza no gusenga, hanyuma tukizera ko Imana umwuka wera azabakorera ngo akagira icyo akora. Icyo navuga rero ni ugukomeza kubasengera no gukomeza kuganira ijambo ry'Imana, kuko twebwe nta bushobozi. Twiga méthode d'évangélisation, ariko bazatubwira ko muri méthode d'évangélisation nta méthode nziza kurusha izindi. Twebwe akazi dufite nako kuvuga gusa, ahasigaye umwuka wera agakora akazi kiwe. Nubwo rero ni ukuritegereza igihe umwuka wera azakora, twe tukabwiriza tugasenga. Umunsi umwuka wera yamukozeho azazaharira akavuga ngo kawa Musamariya, ibindi zivuga mu gice cya 4 muri Yohana ubutumwa bwiza, wenyine yagiye muri quartier aravuga ngo nimuze murebe umuntu mbwiye izanje zose, kuko yari yahuye n'umwuka wera cyangwa se yahuye na Yesu Kristo, yemera kwihana ibyaha byiwe. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Hanyuma tugaruke wenda kuri Paulo. Paulo wenda taravuga amadeni yiwe ako kantu kabisa kankozeho. Niki kindi wenda umuziho cyane cy'umwihariko uretse kuba yaragiye wenda mu ivuga butumwa akabwiriza abanyamahanga cyane, nowe umwihariko wa Paulo wundi wabwira abantu? Okay, ubundi mwihariko wiwe nuko yari afite ishaka, ndetse yari yavuze ngo yiteguye no gupfa. Ariko ubu nyine
sinibaza ko bavuze ko hari urupfu ukwemera kujayo. Ndibuka ari umunsi baje baramuhanurira, bafata niko mukaba wiwe barawihambiraho umuhanuzi, aravuga nyiri umukaba ngo agiye ku Jerusalemu, ngo kandi uku niboshe niko nabo bari umubohe, none ga nareke kujayo. Baranamubuza abandi ati reka kujayo, guma hano. Paulo aravuga ngo uretse kuboha no gupfa niteguye gupfa kubw'ubutumwa bwiza. Yaranavuze ngo rega ubutumwa bwiza ntibuntere isoni. Rero wiyareko wiwe nuko yari afite ishaka, yari afite umwete, yari yaratanze ubuzima bwe bwose kugira ngo isi yose ihinduke, isi yose ihinduke. Rero nicyo kintu mukundira, yuko yari afite uwo mwete, yari yashoye imbaraga ziwe n'ubwenge bwiwe kugira ngo abashe kugeza ubutumwa ku bantu bose butarashikira. Twabivuze ko natwe twabishikire kubera imbaraga novuga Paulo yashizemo. Urabizi ko no mu bigishwa twavuze bose ni utarabanye na Yesu ko n'abanzi ibitabo amaretre menshi hafi 10 na bingahe, abandi bagi bandika 3, wagize byinshi n'ingari 5 sinibuka, ariko Paulo we yanditse 10 kandi atarabaye. Inzategeze y'abana na Yesu Bibiliya ntawundi muntu bari kwandika Paulo kuva mu itangiye kugeza muzahishu ari Paulo gusa. Ni nguko urakoze cyane. Mu minsi ishize arakantu kage gasirikira kaka video, muvuga utumwa aravuga ngo Paulo ngo abaza ngo Kaini we ngo kudakeye. Ibyo bintu byakogezeho nawe wabivugaho iki? Ese Kaini na Paulo arabahuriye? Narakabonye kaka video naje gasirikira ku masitati y'abantu nyine, sinabashe gukurikirana wenda izo nyigisho zose uko zari zingana topic yarari cyangwa uzayemo yigisha, ariko nabonye kari agace wenda niyo mpamvu ntabyinjira ngo cyane ngo menye aho zahereye kubera ko ntabikurikiranye, ariko zategeza ko ashaka kuba yarateshagujwe. Sinagize umugisha wo kumubaza wivuze uko zagenze, nawe muzamushake mumubaze, ariko nibaza ko ashaka kuba yarateshagujwe. Bibaho umugabo umwe yaravuze ngo aragatuti ngo abicuye, ashaka kuhagaragara n'akagira icuya wenda akibagirwa. Nza nibuka igihe ntangira ivuga ubutumwa mu ikanisa bwa mbere, donc igihe ntangira ivuga ubutumwa cyangwa se bwa mbere mvuga ubutumwa mu ikanisa, nagiye nateguye mpamvu ndavuga nk'amasaha 2, ariko minota 20 zo nateguye zose double fait nayo byashize byose. Rero nawe birashoboka ko ashaka kuba yateshagujwe, sinzi cyangwa ariko yarazi nawe simbizi, ariko cyo nabivuga cyangwa ari indi yicirwa yagize kandi gatabo yasonye kavuga ko ari abahuriye ntawamenya. Ariko muzukuri dufate kunyisho za Bibiliya, Paulo yabayeho imyaka myinshi cyane kandi yarapfuye. Kaini urabizi ko ari imfura ya Adamu na Eva, kandi Adamu na Eva nibo bantu ba mbere Imana yaremye. Imfura yabo rero yari Kaini. Paulo akaza mu isezerano rishasha nyuma y'imyaka myinshi nicyo gihe yakoreye ngo Paulo. Rero nubwo mutaho bahuriye ku bantu, wenda ari abantu bazamafata nkabira wenda akagira ngo naga phrase nabahawe azavuga mu ikanisa, saga phrase kukuri bari ufite ukavuga mu ikanisa ngo naga phrase saga phrase kukuri. Taho bahuriye wenda nimba bari mu ijuru bose niyo bazohurira cyangwa baranahuriye yo simbizi. Ni nguko murakoze cyane. Urakoze cyane. Nanje nabonye ko yateshagujwe nyine birumvikana, byo ni bisanzwe. Hanyuma reka twinjire muri topic y'umunsi. Tubwire Paulo, inshuti yawe, umukozi w'Imana wakunze cyane, tubwire amadeni yari afite ayariyo, nimba arayishuye nimba atarayishura, kanisa rikoteze rizishure. Urakoze cyane, Imana igumugisha. Amadeni ya Paulo yarishuye ntako atagize, ariko natwe yadusizemwo turacyafite umwenda natwe wo kwishura. Bibiliya iravuga mu rwandiko nyine Paulo yandikiye Abaroma igice cya mbere 14-16, hari deni rimwe yari afite, ndarivugaho ibintu nka 2 bindi. Yaravuze ngo Bagiriki bo n'abanyamahanga badebagura, abanyabwenge bo n'ibipfu
ngo ndinde umwenda wabo. Nicyo gituma jeho ku bwanje niteguye kubabwira ubutumwa bwiza namwe abari i Roma, kuko ubutumwa bwiza butantera isoni, ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Amen. Rero impamvu nari mvuze ko Pawulo yishuye amadeni yiwe nuko yavuze ngo nagwanye intambara nziza. Ubu ngubu aravuga ngo nagwanye intambara nziza, akoreka amazi karebe. Pawulo impamvu avuga ko yishuye amadeni we muri Timoteyo, mu Rwanda rwa kabiri yandikiye Timoteyo 4:7, yaravuze ngo duhere kuri 6, ngo kuko njeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, ngo igihe cyo kugenda kwanje gisohoye, nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, narize ibyo kwizera, ngo bisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iby'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri ujya munsi, ngo nyamara sinje njenyine, ahubwo na abakunze kuzaboneka kwe bose. Amen. Hano iri jambo wenda iyo turangi iyo ataryandika agasigarira muri ririya twari kuvuga iryo deni yapfuye petete ataragishura, ariko iyo dusoma uyu murongo yandikiye abwira umuhungu we Timoteyo, amubwira ko ngo yagwaye intambara nziza, aranavuga ngo narangije urugendo rwiwe, ahasigaye ideni ni twebwe tukirifite, twe tukiriho, kuko ideni ryiwe yaragishuye. Ukiri aho ngaho ku madeni, nta hantu wenda yari afite imigambi kuja kubwiriza cyangwa se gusura amatorero atabashije kugeraho? Byashoboka ko yari abifite, kuko tubizi twese mu buzima busanzwe abantu bose bapfanye imigambi nyinshi. Nta muntu urapfa avuga ngo nararangije imigambi ndugaye. Birashoboka ko yari ahari, ariko tuzakunze ko wenda icyo gihe akigeraho, kuko urupfu rwaje ntaruza ruteguza ngo rumubwiye ngaho ko rurangize, ruza nyine gutunga twumva ngo yagwaye, yari mu bitaro yizeye ko azakira. Nigeze ko umuntu uvuga umunsi umwe aravuga ngo ahantu hariho ngo ubutunzi bwinshi ni ku marimbi, ko hari abantu bapfuye bafite imigambi myinshi yo gukora ariko bapfa batayikoze. Rero na Pawulo nawe bizashoboka ko yari afite amatorero yari yandikiye, petete afite gusura, ariko atabashije gusura kubera ko igihe cye cyari kirangiye, kuko ntawe uzi uparika. Yego, twakomeza. Ideni yari afite si irindi, ntabwo ari amafaranga yari mu ibotike, ntabwo ari yari yafashe mu isoko, ntabwo ari amashitingi wenda yari yashonye, ahubwo yari yashonye noneho afata atayahaye abantu kandi baramuhaye ifaranga, cyangwa ahera n'inzu zagica mu mijyi zigora cyane. Ta deni ry'inzu yari afite. Ideni Pawulo yari afite, kuko twabisonye muri ijambo ry'Imana, ryari ideni ryo kuvuga ubutumwa bwiza, kandi yari awufitiye abantu b'ingeri zose. Ubu nyine mu gihe cya none reka nkivugeho, abavuga ubutumwa benshi baririmise, bihaye akarimbi. Hari abantu batobakije kuvuga ubutumwa, ndetse hari nawe utumira akakubwira, akubaza icyumba uzomurazamwo uko kimeze, imodoka zogenderamwo, abantu mufite uko bangana, n'amafaranga uzomuheza amaze kubwiriza. Twe byatubayeho twize gutumira umuvuga ubutumwa igihe kimwe, aratubwira ngo tubaye tumusigiye amafaranga ngo azosigira umugore ngo iminsi 3 azamara aho ngaho, asigera rasiyo y'iminsi 3. Ati cya kabiri umpa amatike azonzana aho ngaho, ati ibindi bisigaye tuzavugana. Urumva ko sinazo ko abantu bafite ideni ry'ivuga butumwa. Yego kuraza umuntu neza ni byiza, imodoka nziza ni byiza mu gihe bihari, ariko mu gihe bidahari. Pawulo niyo nari mbivuga yanga, yari afite ideni n'abadebagura. Bibiliya yavuze hano ngo abagiriki n'abanyamahanga, abadebagura n'abanyabwenge ngo we n'ibifu, ingeri zose yari azifitiye ideni. Rero tukavuga ngo twende tukoje kuvuga ubutumwa mu zaro, ahantu hataragira umuriro, hataragera amazi, hataragera imihanda,
nigeze kuja mu ivugabutumwa ahantu hamwe igitoro cyari kitarabura ino wenda ngo tuvuge ngo byaba ibintu byaba bitarahenda byaba bihendutse, aho nagiye kuri moto bakazanca 30,000 M30 ati ahantu niho kuva navuka nibo bwa mbere ngiye ahantu banci 30 kuri moto. None ubu ngubu zoba ari ibihumbi byanashoboka da, yaba ari ibihumbi 100 kabisa niho zoba bigeze, ariko aho hose tiducika intege. Paulo aravuga ngo mfite ideni n'ibifu n'abanyabwenge n'abaswa, abantu bose tugomba kubagezaho ubutumwa bwiza. Iryo deni nari mvuze sirindi, iryo deni kwari ukuvuga ubutumwa. Kandi anga Paulo avuga icyari gusa, ntahavuga gusa kwari n'amadeni. Icya kabiri yavuze aravuga ngo yiteguye kwishura iryo deni. Nkunda gusetsa abantu, hari agakuru nigeze kumva ko bari mu nyigisho z'imibare, hanyuma mwarimu aravuga ati papa wawe yatwaye ideni 10,000 arikura kwa Yohana, irindi 10 kwa Petero, irindi 10 kwa Nyandwi ntumbaze. Hanyuma aravuga ati se papa wazishura amafaranga ngahe? Hanyuma abandi bose bandika ko ari 30 biroroshe cyane, umwana umwe yatandika ngo ni 0. Mwarimu agira ngo none ntiyumvishije ngo arangize amusubirisha mwana yamandika kandi 0. Noneho mwarimu aramukubise tigugwe ntabwe ngo ufite niko tutawumva nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Umwana aramubwira ati nyamara njewe nzimuze papa muzara taza yishura amadeni ati ne muvugo wundi gabyizo nane kubona ko ari 30 azishura ndaho muze nimba koko abo bantu baramaye amafaranga ntayazabaho zarangiye. Paulo rero yaravuga ngo iryo deni ndarifite ryo kuvuga ubutumwa, ati kandi niteguye kuri kugishura. Nayo mahame nizo principe abavuga tugomba mu gihe cya none, nuko tugomba kwibuka guhora twibuka ko dufite ideni ryo kubwira ubutumwa abantu b'ingeri zose, kandi tugara twiteguye buri gihe kuyishura. Hari ibintu bigeze muri 5 cyangwa 6 cyakoze ni byinshi, ariko mvuge bikeya nka 6 cyangwa 5 abantu bakunda kwitwaza ko batoje kwishura iryo deni. Kategori y'abantu ba mbere bazavuga ngo sindabyiga neza iby'Imana, sinize teo. Ariko abo bantu ndashaka kubabwira ko Bibiliya zitubwira amakuru y'Umusamariya, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 4. Uwo mugore Yesu yamaze kumubwiriza, amaze gukizwa, yagiye mu muhanda cyangwa se mu mudugudu w'iwabo. Aravuga ngo nimuze murebe umuntu umbwiye ibyanje. Uwo muntu nta masters yari afite, nta doctora yari afite yo kuvuga ubutumwa. Uwo muntu nta masters, nta doctora, nta kera afite cyo kuvuga ubutumwa. Rero natwe tukitwaze ngo sindabyiga neza, kaco gihakijwe abantu benshi. Undi azakubwira ngo sinzi icyo mbwira abantu. Umuntu uvuga ngo sinzi icyo mbwira abantu, nta kindi tubwira abantu, tubabwiye icyadukije natwe. Nuko ibyo birahagije, kuko abantu twese twavuseho, twavutse turi abanyabyaha. Icyagukije rero nikigomba kubwira abantu icyo bakeneye, icyagukuye hariya. Icya gatatu abandi bazavuga ngo sinzi ngo maze imyaka mike nkijijwe, rero ntabwo navuga ubutumwa, ntabwo nabwira abandi ubutumwa. Ariko nta myaka bisaba ngo umuntu avuge ubutumwa, kuko twari tuvuze uwo mugore Bibiliya ivuga mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 4, haravuga ko ako kanya ngo yahise asiga ikibindi ciwe akimara gukizwa, aje mu mudugudu aravuga ngo nimuze murebe umuntu umbwiye ibyanje. Hanyuma icya 4 nabandi bavuga ngo nta mwanya afite. Nukuri nta muntu wabuze umwanya wo kubwira ubutumwa. Onda ukavuga ntabwo ari ibintu bisanga utegure cyane birebire ngo ufate urugendo, kuko twafashe urugendo twa jino ahantu uri hose, haba mu murima, haba muri bise, haba kuri moto, wabasha kubwira abantu ubutumwa. Sinzi nigeze kuvuga rimwe, umunsi umwe nateze umumotari mfite amafaranga make, nari nsigaye mu mufuka, ndavuga ati yongeza hepfo mu rugo, wongeza ko n'amafaranga. Ahita yemera, tiyambwiye ngo basongeraho nk'ijana cyangwa 200 kuko bazabikora. Yemera vuba. Mu mutima ndagati umumotari n'umwana mwiza kweri, kuntu yamye yemera we bitamugoye. Ngo tugere mu rugo, ahita ambwira ngo muzi impamvu ntigeze kubwira ngo wongere ifaranga toya ntazunze.
ati hari umunsi ndagutwaye ugenda umbwira ubutumwa bwiza. Urumva ko ujye uvuga ngo nta mwanya mfite urawufite. None se aho ugeze hose none se nandi kuri moto mbaburije kumubwira ubutumwa bwiza bukayantwara ku ifaranga nkeya kandi je sinaza mwibuka n'ubu kindabuvuga. Ikindi gihe nigeze kuba ndi mu rugendo ngeze ahantu ku mupaka kujya uburangize kuvizisha, polisi gashaka kureba nyine igikapo cyawe ibintu birimo. No nari mfite akantu bita ngo ni Evangel Kibe, nakadufasha mu ivuga butumwa. Ndagafashe ngakuyemo kari hejuru nagashize hejuru. Ngomare arasatse arangije ngasubijeho. Arambwira ati sako kantu ko bimeze bite? Bitamusobanura kuko karagakoresha kivuga butumwa. Bitamubwiriza nkoresha Evangel Kibe. Arambwira ngo ngo none ngo bivuze ngo naje ngo ndi mu mwijima. Hato yese we nari mvuze chef. Warumbajije nayo kunsobanura. Hari yavuze gato ngo akizwe nuko nta mwanya nari mfite, nari bizi umutwe nakereje bwije mbora uko ngira. Ariko kera nari mubwirije wa muntu ngo nta mwanya mfite, nari mbwirije ku mupaka mu polisi. Nikinyemeza ko uwo mu polisi ijambo ryamukozeho sinzi ko yaje gukizwa, nta makuru yiwe. Nigeze gusa kandi garuka nshaka kuri uwo mupaka kandi kindi gihe. Mpagere undi mu polisi none agiye kumusaka. Wa undi ahita amubwira ngo ngo numuvuga butumwa ngo rafise akantu ngaho. Wa undi ugiye kumusaka aramwe ngo urumuvuga butumwa ate ngo kantu kare ngo kanyeke ndagate sinakazanye nono. Ngo uvuga butumwa ati yego, ugiye mwivuga butumwa ati cyane. Tiyabagisatse igikapo cyanje. Yambwa ati igendere rengana agenda. Mbambonye inzira yo gushuka. Mungu ni wazubwira ngo sozagenda nta byangombwa. Bazomufunga. Azoyegane bazomufunga. Ariko denge kubwira ubutumwa abantu bose mu ngeri zose, abakire n'abakene, abatunzi nibimuga na za mayibobo nabande, abantu bose abari mu zaro iriya none harabaye ko kumbwira dufite kuja nabakore kose. Sinzi ko nzoje. Sinzi ko nzoje. Ariko abo bose tubafite ideni tugomba kugishura. Konfini watubwiye nijoro ngo araza aje kubwiriza hamwe bakamugaburira imbeba n'inzoka. Nizo barya nyine none wagira gute? Ntakundi kabisa. Aho hose tugomba kuhagera tukabwira ubutumwa ko barabukeneye cyane. Turi kuja gusa mu migi ahantu hameze neza, twoga amazi ashushe nakonje. Twoza amazi ashushe nakonje, tukanywa amata y'ikivuguto n'ishushu n'ibindi byose. Tugomba kugeza ubutumwa n'ahandi. Iki cya gatanu hari abantu bajya bavuga ngo sinzi namba narahamagawe. Ariko umuntu wese Imana imaze kumuhagakiza abahamagariye kubwira abandi icyambukije nabivuzeho. Icya gatandatu hari umuntu uvuga ngo ndacyafite byinshi byo gukora, ndacyari busy. Nta muntu uri busy kuruta kuvuga ubutumwa. Ibibiri zivuga ngo Imana ntabwo itindije isezerano ryayo ngo irindiye ko bose bakizwa. Tugomba kugeza ubutumwa no ku Bayisilamu, tweza kugeza ubutumwa ku bantu bose ingeri zose. Twatindiye niko nzatekereza mfatiye kuri verse. Twatindiye Kristo kuza. Umwe twahaguruka tugasidukana niyo nka twese nko Kirundi kiza kivuga, tukabwira abantu ubutumwa bwiza. Ndizera ko Kristo yoza vuba. Teba bagitinze kabisa. Kugeza turi mazandi ngo uzoza ryari Yesu, abo twagomba kuja ku kazi. Tugakora tukamubwira ati ikivi twigeje kure none ga nabagahita se. Ahubwo no bakomeza kuri batiza muzatu uko mwamuntinza kuza bimeze gute? Ni nguko tugomba gukora ivuga butumwa kandi tukarigeza ku bantu bose. Twirimite iryo deni tugomba kugishurira ku bantu bose bingeri zose kabisa. Hanyuma icya gatatu yaravuze ngo ntafite isoni zo kuvuga ubutumwa. Narebye abantu benshi bari mugira isoni zo kuvuga ubutumwa. Bibiri iravuga ngo uzanga Yesu yaravuze ngo uzanga kunyemera muri iki gihe kigoye. Unazoga isoni zo kumwemera imbere ya Data. Tugomba guhaguruka turi mugira isoni zo kubwira nako mbwira shaka kuri muri bisi ko umuntu kari indirimbo z'imiziki. Ariko muri ibyo mu ikanisa agatinya kuri indirimbo y'Imana muri bisi. Cyekene cyarantangaje. Hagira isoni zo kuririmba Bibiri ukagenda wayihishe ngo batamenye kuri umukizwa. Yewe kundi gute? Paulo aravuga ngo simfite isoni zo kuvuga ubutumwa bwiza.
hari ibintu byinshi bikorwa hano hanze biteye isoni, ariko kuvuga ubutumwa biri mu bintu bidateye isoni. Ngo kuko ngo ubutumwa bwiza ngo ni imbaraga z'Imana ziza zihesha uwizera wese gukizwa. None ufite izo imbaraga z'Imana zihesha uwizera wese gukizwa. Rero icyo nabasaba, na Yesu tiyaga isoni zo kuja ku musaraba ngo yambara ubusa. Umuhungu w'umusore w'imyaka 33 kwambara ubusa imbere ya rubanda bakamubamba, kajya akantu bazashiraho ku ifoto y'abakatolika, nta nako yari afite, yari gusa imyaka 33 imbere y'abana n'abanyina n'abagore n'abagabo n'abasaza abari bahari, ingeri zo zari zihari, abasirikare bakomeye n'aboroheje, yemera kwambara ubusa kugira ngo aducungure. Ariko twe twagira isoni zo kuvuga uwo bambwe kubera twe. Rero kintu navuga nuko Paulo yavuze ko afite iryo deni, ariko kandi natwe yari dusizemo uwo mwenda turawufite, kuko ari aho tutaragera, hari aho tutarageza ubutumwa bwiza. Tuzoje no mu Basomali, tuje no mu Bayisilamu, kuko ntibaramenya Kristo. Nigeze ko avuga umunsi umwe nakumbwiriza kuri gerizo, ngira ngo si ukuntu uzaje mbicishamwo. Muri Korowani hari ijambo Muhammad yavuze ngo ahonja sinzi amakuru, sinzi amaherezo, simpazi pi, ngo nabankurikiye ngo sinzi amaherezo yabo. Ibaza rero abantu bagenda batazi babaje, ko kwinjira muri bise utazi yigiye. Abo Bayisilamu bari muri bise batazi bagiye, abo nabo tugomba kubabwira ubutumwa. Yesu yaravuze ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo, tawuja kwa data ntamujanye, ngo kandi ahonje ngiye kubategura amazu, aho nzoba ndi tuzabana. Abo Bayisilamu rero bakurikira batazi iyo bagiye, tugomba kubayobora tukabereka inzira y'ukuri. Bena chance baheruka kuri minimo ngo inzira y'ukuri ngo nukumenya wagize gute ngo ari Yesu Kristo. Rero natwe tugomba kugeza ubutumwa ku bantu bose, tibidutera isoni, kandi koko ntibiteye isoni. Yego tukishyura iryo deni tukageza ku bantu bose, ni nkayo makuru twari dufite tuvugaho. Murakoze cyane. Reka dusoreze hano kubw'umwanya, ariko tuzashaka undi mwanya tuganire birambuye cyane. Tuzi ko ufite byinshi Imana yaguhaye, ugomba kuganiriza abantu. Reka tubashimire ababanye natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Bye bye.